Ovaj umetnički festival ima za cilj da okupi što veći broj profesionalnih, ali i amaterskih teatra i dramskih trupa, ali i sve one koji se bave glumom, pozorištem i scenskim pokretom. Prema najavama organizatora, festival će se ove godine održati na 3 scene na Novom naselju. Aplauz Fest je u suštini, kako i samo ime kaže, da dolazimo da aplaudiramo, dolazimo da gledamo nešto novo, nešto drugačije. Sama ideja i koncept je takav da je na više različitih lokacija sve pozicionirano, pa tako imamo i pozorište na otvorenom, odnosno scenu na otvorenom, imamo jednu lutkarsku scenu, odnosno scenu za decu i imamo scenu u zatvorenom prostoru. Svi zainteresovani ljubitelji glume i teatra mogu da se prijave na konkurs do 22. maja putem Facebook profila Novo kulturno naselje. Pozivamo ovim putem sve profesionalne i sve amaterske pozorišne trupe, kao i sve predstave akademskog pozorišta da nam se prijave. Takođe imaćemo i scenu za najmlađe, odnosno dečiju scenu, pa ovim putem pozivamo i lutkarske predstave sa dečija pozorištanca i animatore da nam se prijave i da u ovim lepim sadržajima uživamo na naselju početkom juna. Aplauz Fest prvi put se održao prošle godine na Novom naselju i privukao je ogromno interesovanje i simpatije publike. Neke od održanih predstava bile su Jazavac pred sudom, Naši dani, Terapija, Pohvala ludosti i mnoge druge, a tom prilikom festival je posetilo više od 1500 ljudi.